Jesu o kgopela Aroni, Moshe le Dafita hore ba yo mo tshwarela Simon Petro, yo a ile digomoleng mola bona ba lokisa mangwalo a ho yo rera kwa Niniva. Ba gwa ba kidima basimane, bo Moshe ba gwa ba feleledi ba sprinter ruri, ba kidimela ho yo jia yena Simon Petro. Ya ba fita ba re suyu ba mo tshwara ba mo phuthuma, a lwa le bona a nyako phurunka a ba phunuge a tšhabe, ba palelelwa kore wa nkga o sa bola e ntwa ye holo. Ya ba fita kwa o Jesu ba re Jesu re mo tshwere Simon Petro, mara hai o re lapisitse, re lapile mo re beng a re sa kgone, re a femeleka re kwa ditshitsho e ba e dzailwa o ka re ke bolo. Jesu o re ke a leboa le ntshwaretse semaumausi. Simon Petro o re batho ba Modimo le ntisitse dipateng, dilo ntshwara kwa ke tsayanye ke ka re ya menate la ntisa ha tsotsi ye ya duthe ya o bala ka batho. Lena Jesu o re dia beke ka beke, o re he re dia diphoso o ya re balaka. Jesu monya nko o thoma o eme ke o thaolosetse hore ho tshwaile eng. Simon Petro o re a bolela so, Jesu a fofela hodimo. Moshe le Dafita ba re ke nagane Jesu o kgona ho fofela hodimo ko ba mo lebeletse sona, a ile hodimo. Ba re le nagane Jesu o kgona ntwa ya UFC ya boya a phara Simon Petro hodimo wa mmopo. Wa tswa le mmopo ke mo ka ke mo a mo phara hodimo wa mmopo ka ra mphashane ya re pha. Simon Petro a re yo ka mokgwa o mpeshang ka ona o tsentsha brain tumor. Jesu ya ba o re kuda mo fase a fetsa ba a mo lodelela ka chokslam, ya fita a mo kodama ka chokslam a ba o ya mo soba ebile o mo lebelela ka mathong o re nako e telele a re Simon Petro a re Moshe nthuse ke to lefa staff sa hotho kwa morao ke tsayang ka hore ke level 4, nthuseng ke a re kgopela. To be continued.